clear tu te in za in chi bai le ve kule kum sa ni le som ni pa ni HSLC le HSSLC exam result te ti chuani ta a hlotlina changte kan lompui chewa hlotling ve lo te po be non hre lo turin kanin fui ani BA a kanin nga khom le vek tho an ti thu dikani a pass chuak ma sa ten na an hungot big lova class 10 le class 12 both exam at top 10 atling graduate anzir nuwa zuzi ta te beinon repeater te na an mu khal soi tur te po anom nokani chuta kan hanin chawe du chu both exam ati thatle top 10 nalan te hi achievement ro pui tak chu ani a ma se na mu na le na zon nan alo tangka lu tuk lem lovani kan zir lai te kan thiama kan tui boka kan na exam tur kan aim lo hriat loka entenan police constable ni tur chuan chumi subject chula ka ngai MCS ni tur chuan chutiang lam hoi subject chu zirangai ti te navy doctor engineer LDC UDC assistant nurse cabin crew zirtir tu lecturer khatiang chi kha ni turin enge kan zirngai exama eng syllabus tange zirngai chutiang na exam competitive exam atana loin ma khwa kha afu ber zo kani kan lekha zirte hi kaushan le khutlang tan man tangkai turte hanti ve bok thin maila chung ko chomna tur pui fanau chomna tur na ber kan nei si lo chuan manin to de lo nula le tlangwal chuan ngai sanan hlo tak tak thei ngai lawani chu wangin tunang khowela chuan class 10 le 12 board exam to par nga le nga lo te pass tam lama ten elovin kan school hian zirla engzat nge officer a cher chhuwa to kan school chuak zirla engzat nge MCS SDO competitive exam sang inziak ling om to ti te sarkar na inziak ling kherlo te po mani chung ko chom thei turin mi puitlinga kan cher chuak em ti te hi kan education system clear dan tur in to jok se adu ngei mai engpo ni se tuntum kan video a chuanin India Post Office nuaya Postman mail guard assistant le MTS Hnaruak te kan bi chiang le don ani Hnaruak video masalama khanin Indian Postal Office nuaya branch postmaster BPM assistant branch postmaster ABPM le dak sevak Hnaruak post singli borvel kha bi chiana kan han nei towa khaminen khan tuntuma postal jobs Hnaruak te hi ngai fin lo turani kumsah ni le som paria ta tanga sah ni le som ni le pakhat December in kar chung khan MTS postman mail guard kan ti te Hnaruak sang kha no kha lo tam taka oma chungchu kumin sah ni le som ni pahni hian no kha antum don ta ni tuntuma post office Hnaruak be seiza chu postman post sang ni le za som ni le pakhat mail guard hi post sang khat borvel be sei ni assistant post sang khat borvel tin MTS multitasking staff hi post sang khat le za somli le pakwa be sei ni a totalin apumpuin post sang chuang be sei ni official advertisement hi July thla ti chhu ani chawang postal Hnaruak te no khatura thupek ero Ministry of Communication Department of Post chuan tun thla me ni som pasari khan short notice ati chuak to ni hlo chungchang han en leila postman hianin thlakata singli sangriat borvela hlonga mail guard hianin singli sangni assistant hianin singa le sangni MTS multitasking staff singthum le sangkuwa borvel an hlo don ani thiamna ngai te dil tura thiamna ngai te en leila postman assistant mail guard kan ti te dil tur chuanin HSSLC class 12 pass ni ngai ni MTS multitasking staff dil tur chuanin class 10 HSLC pass angai bokani age limit kumbi thlia hen en leila kumsom paria ta tang kumsom li in car ni angai ni khatiang postal jobs sang dil tur chuanin kumsom paria ta tanga somli in car ni angaya STSC tan kumsom paria ta tanga somli le panga in car tan adil thei donani selection process an en leila merit list an enanga chu class 10 kan exam emo class 12 base khanin atitha khan en donani tin documentation omdona kata khanin kan documenten chekanga verification anti donani kha selection process ani donani application fee hi general tan chengza ani dona keini STSC tribal tan chuanin poisa choi kha ngai velawani apply dan tur hanen leila online atang apply tur ani donani ahma kanan soitak GDS BPM dak seva kanan ti tak tuna apply theime ka hi khatiang website ta thau khanin
apply le turani a Indian Postal website lama form hi fill up ani don ni nichena kan soita kang khanin official notification hi July thale le ani chu July thla ti chu ani don chawa hemi notification an ti chu arwal hianin application form hi fill up tran thei ani ngal don ani short notice chau alani ri awangin post work zate hlobi le selection process te hi danglam thei alani a chuwang chuanin July thla official notification an ti chu huna chiang zokin bi chian kan tum le don nia